I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. U današnjem videu ću vam pokazati kako možete da snimate ekran od vašeg računara ili neku igricu pomoću jednog zanimljivog programa. Taj program se zove Open Broadcaster koji služi za streamovanje, ali ujedno sa njim možete i da snimate ekran ili igricu. Ja ću vam danas pokazati kako da ga skinete, instalirate i da se služite s njime. Njihov sajt će biti dole u deskripciji videa. Možete da skinete Open Broadcaster sa njihovog sajta zvaničnog, tako da ovdje izaberite koji vi sistem imate i za taj sistem skinite. Znači kada ga skinete, instalacija je veoma jednostavna i to vam ne bi pokazivao da ne bi trošili sada vreme. Znači kada ga instalirate, ući ćete u njega i znači on će vam pokazati ovako nešto. Sada šta treba da radite? Treba da odete ovdje u settings i opet settings. Gledajte sada. Ako ste iz Srbije, imate ovdje razne jezike i stavite vaš jezik, pošto ima baš dosta jezika na koji možete staviti. Ima i srpski, tako da eto ko želi može da stavi srpski. Ja sad neću da stavim srpski, ostavit ću ovako na engleskom. Gledajte sada, ovdje možete kada uđete u general da stavite jezik i ovdje dajte ime vašem profilu. Ja ću sad ostaviti ovako i to je to što se tiče ovog. Ovdje ne morate ništa dirati. Sad ovdje broadcast settings. Tu morate izabrati, ako vam stoji live stream, izaberite ovo drugo, nemojte live stream. Gledajte sada, ovdje izaberite gdje želite da vam se znači videoklipovi sačuvavaju kad se snime. Ja ću to sad uraditi na desktopu, daću ime fajlu ovako, na primjer Major, i save-ovat ću. To će mi znači biti na desktopu. Ovo nemojte ništa dirati, nek vam ostane kako je namešteno. Ovdje znači uvijek posle svakog će vam izbaciti ovo da save-ate, idite yes. Sada ovdje izaberite vašu rezoluciju ekrana. Znači ovo je moja, to će vam se samo ovdje samo će vam izbaciti. Onda audio, tu već podesite vaš mikrofon, vašu šta želite. Onda ok, posle svakog će vam izbaciti da save-ate. Ovdje nemojte ništa dirati i ovdje na primjer proverite isto mikrofon da li vam je dobro podešen i to je to, i idete ok. Samo da vidim poruku. Ok, i znači kada ste to uradili sada, samo da stavimo ovo, ok, yes. Imat ćete ovdje scene. Znači imat ćete scene, sada ću vam pokazati šta to znači. Ako hoćete da snimate određenu scenu, ovdje ćete dati, na primjer napravit ćete ovdje, idete desni klik na ovo prvo polje, idete add scen i tu date ime sceni, na primjer monitor, pošto želite da snimate monitor, i idete ok. I kada ste dali ime sceni monitor, onda idete na ovo drugo i tu ćete ići add i idete ovdje monitor capture i ovdje dati ime, na primjer monitor. Ok, i ovdje izaberete već ovo nemojte ništa dirati, idete ok. I sada kada želite da pokažete da vam pokaže šta će vam se snimati, idete ovdje prikaži stream i ovako će baciti, idete samo stop posle i možete da započnete da snimate, idete na start recording. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Do sljedećeg klipa veliki pozdrav i vidimo se. Ćao!